te fia whaafeilo i atu I lau whaafonga anga I le nei tai au, ma lo le soifua manuialo mai o Tālala Radio Samoa. E ono I lunga levis ala ACC po le tau I o whaalavlawe whaafua se I whaatupe ai, le telo mea tutongi ala pulenga. Ripotia le tio ani usila o leolo o iai le avai tupe le tau I o whaalavlawe whaafua se I a o vaava ai mamau ai. E amata mai le masino o ke topa o na sili atu tupe alu, nai lo tupe sau. Ta uai o le avai whaatusalo na te le ma le tolu piliona. O se ngā wasa wai matalai o no I lunga I le tau I o whaalavlawe whaafua se I levis, ma o se I tanga fo I maua lunga ina ia whaafita ia iai le telo mea tutongi. O levis nei ala ACC e whaatolo tausanga mai loilo, ma o le tausanga le nei o tatau wai o na toe whaafo, le amata I le masino se te mama o ke topa o na whaatala noa le tau fo watatau o na iai. Ua toe au mai pule ngā nuu le whaafo o le whaingolo o whai ai whai ngā pālota nuu I New Zealand e le ngata o le system a o le umi o tausanga. O le local government New Zealand Reform Group o leo le ata I taifono ai le pule nuu o Nelson Nick Smith e tusa ma se pepa o whaamtalanga na tu ina mai. Ma olo iai tutono o lea kulupu pule nuu ma councillors ma isi a ai. Sau no le peresitene o kulupu Sam Broughton ua mo o mia le toe au ili o le local electoral system ona ole le to o tele o tangata o pālota, ma ole fo iwa vaava ai e suia mai le tolu tausanga le umi o se no fua inga a ngā I le whā tausanga. O se whainga ia whaasau mai le tele o le teimi o lo o whaaluina iai, whaapea tupe mau. O pālota na elpule ngā nu ua mai tawine te tono le tolu se fulu tausanga, o lo o sau pe I lalo le whainu mera o tangata e pālota. O le kulupu o te ufa antasia, o le a ngā lulu e taula I sini e whā. O le vaai I awala una ia I le fia pālota o tangata. Suia I le whā tausanga me le tolu tausanga leolo o iai. Sa ili nisi awala mawhai e una whai pālota tangata. Whaapea ma le sa ili po oai e tatau na whaatautai le whai ngō pālota nuu ai po oafo e itu watatau o na itia iai. Ua sa uni ni usila I saini malienga le Indo-Pacific Economic Framework I Singapore ma o le minister wa whaatawa inga Top McClay lea o lo o whai masui. O nei saini ngā aolo o iai fo I masui o atunu u whapaanga I sfulma le whā, le olo o iai tutonu fiti, Ausitalia, Initia, Indonesia, Japani, Korea Saute, Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand, Vietnam ma Amerika. O atunu o nei sfulma le whā wa whaamauni a Maya McClay, o lo o uina le whā se fulu pasene, o le gross domestic product po le GDP le lalalangi, ma o lo o alu iai le afa o loa whaatawatu I whafua New Zealand. A o iai le minister I Singapore mo le nei wha moe, wa mai a whaatulanga fo iana whonotanga masui a minister mai Ausitalia, Fiti, Kanata, Japani ma Amerika. O whainga whaapaanga nei o lo o fi ai tutonu, la fonga o lo o tutongi whaavau malo, fe whaatawa inga I le vau atunu u ai maise, o awala e whaaiti ai tiu te tutongi o lo o tutongi e New Zealand, a o awina atua iana o loa I whafu. E po ane le asona na fi wato atolu tangata mali liu ono whaalavlawe tau ta avali wa whaamauni a mai e leo. Talo mai le fiafi le asfarele na amata whaitau mai e le periota o le long weekend, o le whainu mera le umane ana nafi o iai. O le tulae ono I le tau nei le ana whaamuta I le periota o le long weekend o le King's birthday. Matala whaaiu? Wa mōlia le pāngotana e I lungo le tāua lungo le to ese Canterbury le whaaiungo le vaiaso, ma e le ngata na tāpuni e le to ese, a o lea fo ina alu wha leanga mea tō tino. La talata le tu lai whai lea fiafu lea sosa lea na tupu le to ese Ralston, ma o le wha alua I lea o na tupu o so wha inga wha penei I le to ese lava le tasi, I to tono o le ono vaiaso. Reporti mai le pūlengo le to ese o lea na vave I eile au whai ngā luenga matau mo whai e wha anoko fi le mū, mai pea ma le tu la muli muliane, ai to e sau I lalo e au noa, ma nisi lava fefina wa inga. Le ini manu angola pango tama o lo fa awau pea nei lo ilonga le mea na tupu ai maise o le isi fo imata upu fa pea le na tupu I le aso se fulu ma le valu o a perila. O Tala Nala Radio Samoa, manuia le tai au.